Dik. Hah? Bawel banget Rik. Siapa nelfon lo? Hah? Nelfon lo? Telepon. Hah? Itu suara telepon lo? Telepon lo? Mana ada handphone gue suara kayak gitu. Men. Lu denger nggak? Iya, iya. Itu bukan suara HP lo? Gua di sini suaranya di suara telepon ini, men. Suara telepon kabel. Oh, anjing, Dik, kaget gua. Apa? Ini teleponnya, men. Apa? Ah, iya. Mati, men. Masa ini sih? Gak mungkin. Kabel aja nggak ada.